Omurtayo rukozere omunyamahurire w'eitu omu district ya Ntungamo egombora ya Rwichenero na Rubare tukiriire John Niwagira omuhingi okuruga omuri Rubare ashoboriremu aha miringo ey'okurindamu orutookye. Sebastian Batariho omuhingi w'orutookye n'omwani omu gombora ya Rwichenero ashoboriremu aha miringo ey'okukozesa kuhinga orutookye rw'omurembe kandi n'okururinda kurungi. Batariho ashoborire ngu orutookye nirwetaaga endeberera nungi okutangira aha kuruhinga kugira ngu okutebeekanisa omusiri kurungi nakyo nikiyamba aha kubonera kw'orutookye. Omuntu yaba aine obundi enjara y'ebyokurya nateera amasinde ateekamu ebihimba ebyoza kurugamu ebihimba ebisiiko biba nibizaara abona kwarra konka hati enyarire enkupinga eriho ey'omurembe waba otiine enjara y'okugira ngu oza kuteekamu ebihimba n'ebindi hati nyoku namazire kubanjagura bati ebisiiko ndikubanjura mbaze guhereza kwita ebinyansi ndikubanjura ebisiiko bimwe bikabitacyase kuzaara. Omu kuhabura kwe ashoborire ngu okuteera entambu 3 nangwa n'okuhinga ekiina ky'omutumba ekirikwingana hakiri nk'oburingo bwa fuuti 2 nikiyamba omutumba okugomoka kandi gwana kurungi. Konka abingi nibakoresa entambu 3 ezo nizo fuuti 9 abandi bakoresa entambu 12 hati nyoka koresa entambu 12 aboja mukanya kigendera baje mpinga omugire ki mpinge mu mwani so konka bawota kwenda kuteka mu mwani nibagira ngu fuuti 9 n'entambu 3. Batariho rukire birunje biri mu kusharira orutookye okushara omukankana kandi naryaro bw'omuhingi ashemerire kurimura enkonya. Omutumba nogureberera nk'omwana omuntu nigwenda bumanyibwa tenamanya oba wareetwa saidi y'orugo ninga wika notambura basa kubareba ekikungu ky'amashahariya ago buri mwaka nitugongeramu kandi tugaruka twarura kandi tugaruka twitera emitumba tusigaho emitumba mike hati okugira ngu wakozire eki nokugira ngu tuexpectinga ngu hakiri enjura nk'ibiri zateera hwaha hati omutumba ogu guragakugira amaani kuko turaza omu kwa 7/15 omu kwa 8 nituza kuba nitutema konka enkonya ezi tutakuziihayo. Ayongiire yatangaza ebirungi by'orutookye okusinga aha bahingwa ebindi kandi yayongyera yahabura abahingi b'omwani okuhinga orutookye omu mwani obu baba bateegyerize omwani kukura. Wakutegereza emyaka 3 otatiiremu mutumba ngu oije oze kushoroma omwani ebinyansi abakozi na manyuwa nangwa na n'itaka eri nkarugura nkantaryine akatakambire nkaguzire hati ezo wowe otine ebitookye ngu bibe bikubuzabuza bikutegere ori kuryaho ori kushashura abakozi ori kwiyamu n'ebyaro rero ngo oije otegerezo aha mwani emyaka 5 obuhingi nibuba bwakutamire. John Niwagira omuhingi okuruga muri Rubare ashoboriremu aha miringo y'okurinda orutookye na munonga kwerinda ekirwire ky'entookye. Nyawire emihoro yitu yese nitugitreatinga twinomba nitutreatinga konka tukabashuha okushara obubisi obu kushanga buri tuwagiha wagita omutumba ogundi so omuntu obubisi nitugweganya kubushara nyine twaraba okunanka nareeba omutimba yona abagikogwire naye nakokura aine ekiforogo ekyakukoresa ekyakutabiriza aha aine ekyakutuguza enkonya aine n'omuhoro ogwakushariza then aine peyiri emihoro aine ebiri ogwokutema omutumba ogutwasha ngu gwarwara na n'ekifuka ekyokukora ahansi hariya ahaba harwire. Kurugirira abahingi okuhinisa kurungi okusharura kurungi n'obwegyendesereza okwetantara endwara y'orutookye nangwa n'okuheereza orutookye obwire nizimwe aha miringo ez'omuhingi ashemereire kuteeka omu nkora okurinda kurungi orutookye rwe. Amakuru agagashakwa Samuel Ahumuza aha bwa Tayari West.